Ka Henyu Trap National Liberation Council ne ka HNLC ka badai ka sengking atiar kalabu ahmad ka sarkar bakan ay ka jingim lai luj ya baro kirkhat ka seng banyai banyang kena makan la ban peteng syakmat ya ka jingya kren yasuk bar ka sarkar jala ne ka sarkar padang ka HNLC ya ka jingya kendu bagi nong tok kubor hakasin ka banikong nadu bakala menjur banyak kren yasuk ladon lang uksiang ubak sadon kebla ubla pensyai baki wikimat kin sapau hadin bakaladon ka jingya kren ka balong katkum karukom kaban sedang nadu ujelu banwan Ubaman bahalang jarwa ubadi Vice Chairman joka HNLC ulong bahadin ke sarkar ke ai ka jinglai lut ikit khot kiwi kin sawan chikan ka jela banyakran hari kumpalong menta ke sarkar kampat ai ka jinglai lut kita kimat telesi namar kamat ya isu aganiga formal talks namar ka formal kan sedang no du braju ya hadin dala stang ya tagi talks tingi lesi ni laban ai komen salah kata kibu ki jinge kran video ni Lucu, bisa ingat ketika kalau saya kata informal talks kita last mengikutan baru home minister jundan lang chief secretary home secretary juga but akipor di balada belum sisnam da long dong lagi dulu di beliau ministry ini di juni kedua hi kalau lingkong ni hapan nanti siapa yang posisi ada formal discussion ni formal dimas ni hapan ya kita nak berkabar nak nongka part breaking dengan nanti kemudian ka bangi pernah ada unsur itu ada ya safe passage hantam je ki mengarang untuk sen Indonesia entah akan ni this process kalau kata ada bel kabar ke bangi keren ke ya ka jinwan chu ki parakot umla apa ki parakot sen jinwan chu tak ada profesor dari ban pembenja kan amnesty informally lah ya agree cibun ki benta ban haka amnesty kita bangin saya agree dak basyai ke dia ka formal talk itu masalah apa banget asli kata dia jadi kuat pan dia ya keren maka pas kemudian kita ki agenda pengennya tek political agenda juga jadi nomor hadu mentang impat ya keren dengan political agenda nomor political agenda kan sedang hauju ada formal talk dengan serai banyak dunia agak publik dunia political agenda kan serai press di invite ada formal talk serai terus ni misalnya yo ya kata China saya lagi political agenda sekarang sabu ka umum ko percaya kalau ai gitu di media gitu pada gitu bangsa ni dengan yang menurut media kayu dulu sudah nomor kayu ini pandai tentang kayu ini nomor kibun pati benok lang kayu ini kita aban incorporate lang kemudian kadang benda yang kena formal talk ya kayu ini detail paling saya kalau dah ini dah lagi aban tik bagi ada military strength na ka manpower Both. ya kataru ngatrai kam takam pati por bagi dia disclosure kata kan kan sepoi dalam dia ke por finse I kalau ka strength kalau gumno menu pada to kan pam saya kadang am gidon gini ro gidon bertalang sisian hi bagedon kan uru isu to ba dai nam ta ka ben rio nam ta ka ha ya deka HNLC ro bashin hi gidi daw gidon kum ka ILP kum gitu artikel mo pyo itu gidon ni ceasefire dalam dep shirong ka formal talk maybe hakata ka formal talk hiru ni ala kan selin no ya ka ceasefire ka shong pa ka fast round of formal talk nanti kita milikran ke bagi dia ada kala ya ka bentar banyak so ino ceasefire ka hafla ini so dalam saya batang don technicalities pala fast round kan support itu seperti proses kita kan settlement agreement ini kan dia jumlah yang saya pernah mencuba kemudian dalam ya so yang ceasefire yang dalam asli suatu yang kemudian dapat formal talk fast round dengan Malaysia kemudian kan jumlah kita di settlement agreement kemudian ini habis so ini settlement agreement kita ketika pakai proses ya lo kata tinggi pada Dalam maka tu ke legalitas stage pi rehabilitation kalau ada di indah layak agak amnesty cukup dah layak yang di meeting layak menjur beror yang mamla
yang tagin sa warga rehabilitation. Kau ini Kita gede ke bakausan kan rehabilitation. long harus tu kau ini long national si kalau long ke intention di kan ada ya ban kerja justru nam tak ada politician package long kata ketika mata lu di juga kan kata pendak mulai kata pendak te apa masing mistake issues mistake kan mikran mistake Amnesty tak gede hak mat tu kan. Pada kamu don ke amnesty tak kamu kumno ngini ya kata freedom pan ya keren sarkar. Kum mata ngini ya kata safe passage. Kene ro mate ko ini ki mata. Jika ada government kamu accept kan mesti government cannot negotiate with the outlaws. Yes, in the recent meeting, but the Home Minister, the Sembul Menteri Ramba, ya keren ya kata awak. Dan kalian kedua ke sarkar, kami buat ke sarkar jelah hikil apa syai long lesi kan don kuno kuno di betul kan. Temangi nak kalian jongi ki leaders kita don hingga apprehension. Lesi kalau apa poi ke por ba kita nilai wan lu sini lesi kalau apa arrest na kalau apa don kuno kuno nomor NIA kumong ka di ke quasi judicial body. Kadon hingga confusion dia. Rela dadi ba kam don kata ta kamut do macam snap hi lesi i leaders jongi ke barang i lesi kelai wan sini kan. Jadi ketu hi ke bala khakla. Nak kalian jongi ta assurance ke de kata hi andala stang ke formal talks kini ki margin dawa kin sabo khamar. Ketu ro ke ba usana. We mau sarkar kalau agree, should have a formal talk dengan itu dengan sarkar kalau agree kan mesti kamu. Jadi ia berdua kakut kan mesti. Kan bending problem show kan bending. Apa yang tadi? Saya pay aman ke sini everyday di life ni ini pun di dalam. Nomor kuman supaya mata lagi pitang yang kebodohan isu. Lagi bodoh rubo lagi do pa istiwa kimiyo jingida. Nakaliang ka sarkar ko mo. Sarkar lesi ka jingida ka ba agi police department ka lesi ang tangi urban areas. Kaya gitu gi area pun sin kim jupo jingida. Kita ro gide gibe. Ikan teh ke sing sa tombor. Kau keleng kibon bagi issues kita kan. Imla ban kedong tangi we. Betul gitu kan. Ya kabamatahi kat badangnya ke formal talk singin nang don swasya. Tiba-tiba ban hier, tiba ban hier, tiba-tiba ban wan kio nang tero. Ini sedang wan kio.